وزی چوم پیشانی چیوانا من گم خودک از حکومت یاربر مرگ احمد اله بره دستی که من اگه چبران مقصده امان 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 آخ امان 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 ما صبري ليلة ديل بحرام قوم ولا مجناري مالا وياي هلا كذا كبار حرام قوم ولا وجناري مالا وياي ولا شاوم رحمة خذي للسماء بجناتي ولدي تلا شواقن ياطي دلا جبنو اشتري بفاي ايدي يا خاي آخ امان 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 انا ما صبري ليلة دي البحران بيت الله اشترت بليلي فلان كسي ولا بقو بيش بلندي مشوي اردكي ازت بقول الرسول خدش خلد خواهد قوات قبول كي قوات قبول لك ولا شصال قبل خشكو بلا بودني آخرتي يا أخي أمان 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 ما صبري ليلة دي البحران بيت الله اشترت بليلي فلان وأبي وائل ملام خلابا بجناب خلق شيري دفو الإبائي شخيرا مالا خذي شبك لو كانونا أجل باشلاس قبل خلقا دلاي أبوا ماي أمي ماي أخي من السرق والسرجوكات دانيا ما يكلو دلي رزي درد دلي رزي شبري أبقوتاي أخي آخ مان 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 ماي نما صبري ليلة دي البحرام دي خلقا دلا سقيل دري مالي النادرية ولا من اشخر الشبكة ميزدك الحياة السرية من دري خو حزقلي تامور كجي بجينا برسي من نقوقي جنزاب تعزبي يا بي اميري واخي دقو كرو ساقنا مساقن الجم شيخ وملايات فردي قرية ولد شيخ ودي الشور نقال خوري صدقة من توبلا كاغذ الشيخ ونفس الشيخ وملاي ناجي سري واخي امان 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 ما صبري واخي هفته اکنو برنامه اکنو با آواز زرین جارک دین مرحبا جوره لسر اکران و ام ایرو باطمان میوانه ونه آنگو اله ام ببیجن اوی باشتر بفهم کرن لأله نهال ام سر بانه خیرینه نفسه ما مسته ام جبو باش شاشی نیکن ام راست بین زمان جبو ناوی ما تایید ذکر ام سر بانه خیرینه آنگو لأله ام میوانه اکران نوابن آواز زیرین دنگ گلک بنرخ گلک به هجا ایروی میوانه وابه از باورم هون هموجی دمک نیزده یعنی گلک جی نیز به هون دناسن ماموستا اوج خواب دناس کرن اجی حال بدم نه ما فا خافتنه بدم ماموستا تبخیراتی سر چواتی سپاس کن هر بجین ماموستا نه ما ذاتا قاطع کر کیم زده موجود ماموستا تی ناسین تی زانین لسر اکران جی گلک بلکو کسی کوی رو ما تماشا کن تو دهان جراجی تماشا کری بو لجار دیجم توازن هنگ تا ناس بکن تو خبر بدون ناس کرن لگوری هم دست برنامه خواب کن عليه سريدة بخيرات نواد بيجم گلک سپاس سلا وريز وحرمتي ميجي تماشاوان على جوداروان على هنا بفي اوي تمناسين صالحي قبيني ام ويقال سريباني قيرنا اللي ملي ما تشبي قندي فليته
tapiye milê me rastê jî kaniya badarişê ku dibêjin li ser vê herêmê jî şer dest pê kiriye belê ew ser çava dîsa ne dibare dikim. Mamosta ev şerê ku te qal kirî. Belê. Şerê em bêjin çîroka gelek tê gotin ya filîtê qutu ne wisa. Belê. Ew çîrok li vê derê boriye. Belê li vir bûye wê. Em bibêjin niha em li ser warê filîtê qutu rûniştine. Em wisa dikarin pêna sevikin. Belê. Mamosta pekî em hinek bi yerê dikarin temaşevanê xwe bidin hîskirin ji bo em biçin dîrokê hinek ew sedemên wê dönemê em bijin heyamê ku borî bi yer çawa çêbû cardî çîroka filîtê qutu çawa ev qas bi nav û deng bû hinek tu dikarî ji me re vebêjin. Belê. Ez serî de dîsa xwe bime nasîn salihê qubînî dibêjin. Qubîn jî zaten va hemerî me ye. Yani ne qubînî me piçûka em li qubînê derbas bû dema ku ev teyb derketin xelqê qasitê xwe tanîn xelqê ji hev pirs kir ev deng bêj kî ye salihê qubînî vî awê sat me nas kirin ez pê îftixar dikim yani serbilindim yani tiştekî navekî xirab tê de tune qubînê de belê em vêga li ser herêma serê qêrek ku dibêjin banê qêre dibêjin li milê me çepê gundê filît e li milê rastê jî kaniya badarişê ye ez ê çîroka wî bi kurtayî ji were hinekî dest pê bikim herêma etmanka de nava eşîra etmanka de ciyê wan cotlik tune ne çiya ye ew kin her sal zadê xwe ehtiyaciyê xwe ji herêma xerzah temîn dikirin ew sal li herêma xerzah hetekî ber ava ew kê Diyarbekir qumbil zadê wan dabû. Qumbil zadê wan dabû zadê qumbilda jî nanê wî nayê xwarin karwanê xwe ew dikir ji xizmê xwe re ji malbata xwe re ev hin ji Diyarbekir zad genin bistînin bînî werin. Tên li vê derkê kaniyekî val vê derkê binya me de heye tên ser kaniyê datînê berê riya karwan divir de welet hat. Ev riya vêga ku erebê de ca wrê tune bû riya alemê divir de bû. Tên ser kaniyê datînin koçka filît nava gundê ye û hinekî kon dorê ne mamê emê apê Elî hem apê wî ye hem jî xezûrê wî ye dibê law herin hinekî firek devê miya ji me re bînî werin em nanê xwe re bixwin dema ku diçe gund Elî û yekî dê diçin şîrîna qîza kespêrê file dilê filît serê hebiye. Belê. Wextê ku diçe Elî jî xortekî pir bedew biye şîrînê bi dezgîna hespê Elî digire. Diya wê dew dikile dibê filît şiyar be belakî ji xwe vare çêke ne tiştekî ew ke werhasilî dibê xortê qenc û ser çava hatine ka îşê we çi ye ku em kabin îşê we rast bikin ser çava gola îşê me ew sabin hinekî firek devê miya ji me re lazim e em rêvîne me ji duriya nanê xwe re bixwin bê filît şiyar be belakî ji xwe were çêke dibê hele me talanê filît nebiriye me tizralê filît nekiriye em ji xwe re rêvîne diçin filît şiyar dibe ew filît wê derkê li gora tabî ku min seh kiriye ê ku ji me re gotine li wê derkê ew ji hev re dixwazin emê dibê wîmêrekî baş ji gavê ji wir de hatin were pêşiya min. Ew dikin filît hingê ve riya wa xwe dike. Riya wa xwe dike ev çine Diyarbekir ha wextê ji wê de jî hatine ji silhê xwe standine. Xwe standine hatine li van dera bi şêriyê li xerza xwe xwe difiroş hede Diyarbekir ber xwe de xwe xwe jî firoş gelmê xwe dikirin ji wir ve dadgerin tên serkaniya badarişê li vê derê. Filît li wê pêşiya wan e. Li wê derkê em ê dîr vê dest çîrokayî berdin em ê dest stranayî bikin. Erê. Em ê dest stranayî bikin. Mamosta em ê dest stranayê bikin. Berê dest stranayê bikin. Belê belê. Ev berê yani ev cihê ku niha em li ser em rûniştin me got işte em bêjin çîrok li vê herêmê boriye li vê ser vê erdê boriye bi hemana we şer jî li vê qewmiye yani ew berê bi piranî mesela ev debara insana ser bi çoyîn hatinên bi vî awayî çê dibê mesela te goya diçê xwe distînin rê de tên li gelim diguherin ev hinek jiyana berê bi vî awayî belê gel em perî. Şerê wan ji vê derkê hetekî çemê şêriye te çemê ew kê dibêjin delana paşû heta wî şerê wan dewam kiriye. Eger kî li vê de çawa şer dest pê dike ku paş ve herin nava sînika yan viyalî ve kar herin ên rê nizanin kedin nava koma reşkotiya reşkot are welhasî berê de gotiya însanê xerîb sûska kor e.
شمید گفلی تو لا کاروانا دو برخی لا کاروانی خو لا دانی سرکانی کا بادار شی برخی لا سرابی افلتي قطوبة وحزة جوري شميلة وخدايا لو ترقاري شبر بني هاشمي ادمي في طالع باني خلال في باني لا نقول جب شاكرواني مامي عمي بامي ميلو لا في كارواني لا نكارواني بخدير وجنا لا شون ديار بقي برخي لا قلبي صورة أو جيب كاتمي كلا كارواني شلنا شبر بني هاشمي بفني الله دليمد ببرخيم دليمد بيه لفني تقطب ما حز جبر شمي خدا ترقاري اجمام عمد ما قد خدا قدر الله اشخر باجري برخيم مامي بسيدة قد قفني دليمد ببرخيم دليمد بيه لا رحم يجبونا خدي لا سري كارواني ببرد بلاد ودرباز بشخر الري اسرا صورة بيشي اسرا بوزا باشي باري بقدراتي لا حيفا من المال الدنيا الا المال الدنيا لا تجار الدنيا رقي جنب رقي عدما كي برخيم نداي باجري برخيم آخیلو امام بسیده قاد گو علی باورا للسکه بلزینه لا اسرا صورا پیش اسرا بودا پاشی باروش ولیتی قطور بینه امام بلش خور باجار حضور خور بکه خرج خرج صالحه لا ورعت ما قادوره درنگ ایروب تک به خود مدگینه برخیم آخیلو فلیتی قطوب سنده قال مام عمید ما قید که قاد به اسرا صورا پیش اسرا بودا پاشی باره به قدر آمنه لا انا حوجه مالته و باویتمه از عاشق و کوفن داره بازی ویلال ملیتمه خودت بازی ما ملی خودنی برخیم باجاره مامي بسيدة قاد قفل دليمد ببرخيم دليمد بيه لا الرحمة يجبونا خذي سري كارواني ببرد بلا درباس برش خوري لرهي لا وكرت مير كش جازيب نتاخوينا ميري اكد جرفان زبد قالان جنيه اكد احتاجات مال الدنيا ورروني بعرفو عادت الدنيا حياة تبقى بخوازة زيرو زيقا زينة برخيم مال الدنيا لا حيفا من المال الدنيا ولا البازم بلك هي سلعنا ابو زكاة تجارة سلع عامله خلنا دايا باجاري لا اسمه بني كاروان كذا قال بلي سيقيزو بك علاق بيشا كاروان بين مام عمي بابا ميلو كان بازي وامله تكونا ببوكي لا طاني عبد زور بازي وامله مقالة حفظ قيزا حفظ بك حدد معرض برخيم باجاري ام تخوازن هناك في برسن ماموستا نها گلک کس هنه دما کوستران دنگ بیجی دبیجن بنجه هاوی هناك انج راستی هاوی سر لکولین کن گلک جراجی مثلا از خواب مشاهد من از گلک جرا روبرو مامه گلک کس مثلا دما هنه که بحثا ستران دنگ بیجی اتکن کلامن کو تی در راست انجی نراست هبن هناك هفدو میناکتن انجی
navê hinek kes davêjin ortê dibêje ew baştir dizane. Gelek kes vê de mesela dema ku kilama dibêjin heger hinek ku pir ji watkê dibêjin ki min ev stran em bêjin salehê xwe bînî bîstiye. Navê te piranî didin. Ev kesên ku niha we dengbêjî stranê ku te berê gotî niha distirên. Gelo li gor qayda dengbêjî rast dixwînin an kêm dixwînin. Tu dikarî hinek ji me re bibêjîn? Nake ki dengbêjî kilamê di dengbêja hev nagire. Çünkü berê de jî min got kilam weka sêwiyê bêdê bêba ve berî ku de evde bu de here. Dengbêjî kilamê di dengbêja hev nagire. Hinekî bi dîtina xwe çêkirine, hinekî bi nasî bi zanebûna xwe çêkirine, hinekî bi sakirina xwe çêkirine. Tedî dibe dîtin û gotin ne weka dibe her tayrekî di welatê xwe de nêçîrê dike îro ez weka te herema te ciyê te nizanîm tî jî weka min herema min ciyê min nizanî. Lê stran besa dibe her dengbêjekî gulekê her gulekî rengekî her rengekî bîneke. Bila hebin lê tiştê ku êmî jî miheqîq çê dibin ne ew kim ev ez ê vê jî bêjim di heftê yekî de kasetê min ketine piyasê ez hêb 12 saliya xwe ev bavê xwe re diçûme ciya min dibir min kilam digotin 12 saliya xwe min kilam digotin tabî dusê kilamê min ê nêvre dengbêj apekî min e bu rehma Xwedê li Mirî Hezar wabe apê min dengbêjekî herî giring bû navê Niyazê Bek jê re digotin ew apê min birayê min ê mezin dengbêj apê min jî diya şebavê min jî hinek stran digotin lê ne hewqa dengbêjekî giring bû lê dengbêj birê min ê mezin bû hê jî dijî elhemdûlillah lê min bi rûyê xwe min xwe edda ew kirine nasînê ew kirine lê ev ya teqrîben 5-6-5-7 salek we dengbêjî dikim lê xwezê ez nîv dengbêj bûma ez hê jî nebûme nîv dengbêj ez xwe nîv dengbêj hesab nakim xwezê ez nîv dengbêj bûma lê hinekî dengbêj hene Xwedê emirê wa dirêj bike saeta wa xweş be hinekî nava digorînin ciya digorînin ne dijî de ne Ferskim dibe şer dibe reşkota dibe elka dibe pencînara te dixene vewdî halvekî hinekî ticar reşkot ya pencînara ştane gelek yani tiştê saetê vê ev dikin nav olarak ew dikin şaş dikin dibêjin navekî dê pêvedadin em ê mînakê bêjin weka ola me navî jî bêjin Mihemedê Agrî kilama Silêmanê Mistê dibêje Silêmanê Mistê dinya tev zane ku xato diyawiye dibe na xato ne diyawiye de nê Xwedê emirê te dirêj bike Xwedê saeteka xweş bide te ne diyawiye ne diyawiye Ji bo navê mamoste yanî min dixwest ez hinek wê bidim pirsîn çünkü dema ku hinek dengbêj heman kilamê ku berê te gotî distirên yanî nava wê de cih biguherê em bêjî bûyera ku biguhere hinek resenbûyîna xwe ew taybetmendiya xwe dibêjim hûn dat ji bo navê kesên ku dengbêjî distirê heya ji watê hinek dîtirê wa peyva wa bûyeran rast ragihînin insanê ku wa guhdar dikin ew baştir be ez wisa difikirim ne wisa kêkê ji te re bêjim qewmekî xizmekî ku dewleta wî tune be çanda wî hunera wî kultura wî hetekî baweriya wî dînê wî ne serbest e dînê xwe de jî ne serbest e li gora bejewendiya bin bandora kîja dewletê li gora bejewendiya wan a dimeşîne eger kî ême jî ekekî mafekî me hebiya dewleteka me hebiya weka gelê dinyayê ev tiştê me yê rast bibûna herî daxwaza min a mezin ji bitûnê saziya rewşenbîra rêveberiya min vê daxwazê kiriye maleka dengbêja maleka fermî bi taybetî ku me re maleka wisa ku çêbiya me kêmasiyê xwe hev temam bikira me şaşiyê xwe bi hev rast bikirana herî daxwaziya min a mezin ew jî Divê kêmasiyê dibînî ne wisa dibêjî kêmasiyek bi vîya wê heye heger ku em bêjin cihek wek akademiye em bibêjin dengbêj hemî bikarin li hev bicivin tiştên ku ne rast hatibin gotin jî rast bike vê çaxê em bibêjin hem hêla dîrokî de jî tiştên bûyerê ku xwarin em ê baştir xwedî agahdar bin ew mînake gelek mühim e em hêvî dikin ew daxwaza te pêk were mamoste İnşallah lê tirsim ez bimrim ez wê tiştî nebînim her daxwaza min a mezin ev e ez bibînim lê min dîta baş bûm û tê bibînî jî سبب ديوال يوان
متصرفه مجبا و میر بگه میره من از روای تبلیغ کرده helal o miras ve valiye vale mutasarrife mujeba ve milbege emine min ezrava tebliğ kireye ve la bragi gulamı hizmetkarı بدزگین جانی که با میر بگه میره بگرده برش تاش خانه موشا میرو در باز کرده نحبك بسيدة قال بابي مير بقيت كركازي بابي مبنا خمام مكن للدنيا ولا خام خرابين صلاة خديت على الدنيا قيد ولا لبيجات كرن ولا جمع كردارة شكرن مينا من هاي ورا هاي ورا آخ هاي ورا هاي ورا هاي ورا آخ ميرم ورا ميرم ورا ميرم ورا ميرم ورا ميرم ورا ميرم نتشا ولا روم خاينة لا لا ميرا حنا بينا بابا مير بقى ميرا من أزراب كل الكواعي البيارة بشتي بابا مير بقى ميرا أزراب بشيك بش جود وجاباش ملكاي أنوارا رامك خلاص من مجلس عسكري مصطفى كمال تنبه امیر دسته کومو قبلت خرزو حیال قدر باد ایران دوره ناو عجمه میره من هی وره آخ هی وره هی وره هی وره هی وره آخ میرم وره میرم وره میرم وره میرم وره میرم نچه اولا روم خاینه لا لا میرا حرام قاسر یا مالا میرم بجای ما قلو بنیا مالا میرم بجای سر بارزه بارزانه خوشده قیرانه دلو قاسو نحبك بسيدة قال لبابي مير بقيت كرقاز الرابع خلاص ونا مجلس عسكري مصطفى كمال تنبه امي بدسته كومو كفلته خو عرضو عياله خو درباز به ایران توران هر ناو عجمه میره من هی هاي ورا هاي ورا هاي ورا هاي ورا هاي ورا آخ میرم ورا میرم ورا میرم ورا میرم ورا میرم نچه ولا روم خاینه آخ هاي مامستا تگوت از بزرگتی ده مالبات گیش دنگ بیجی دستران باندور سر تکر کارج مرا بیجی آپیمن دنگ بیجی که هری نافدار بو بله نیازیه بک جرد گوتن تهرما خرزاده او بو محمد حافظ مالا محمد بشار بو چند حبی اصلا کچون است دلوانیا خواه اصلا نافدار هبون رشی بو علی که محمد ازیدی بو او بو نافدار بون yani cemej apıqa min zede min evk nedid yani min çend straje hin kirin min çend straj bilay xoyin kirin çend straj abavi xoyin vaka na derfeci tine bu tevgar tine bu evk tine bu idi vakti ve paşiye radyo derketin ku radyo derketin Mehmet Arif Hasan Cezravi vesaire meylem kham kelam yosam goy xudavana var hasib viyavi bişti ve paşiye derfetçi bu ev teyib derketin ev bu çebun نك يفري هناك جبر خو ور حاسي ما نيف دنگ بيجي خو حتى بقى سر بياشتي نيف دنگ بيجي خو اما دسپeki malbat eder dسپeki بله malbat از ویجی بیجم از گلک پچوک بوم مال خاله من گندوان مال دعوت مال خاله می بو شانن پی باوی مچو اجل پی باوی خو گریا دسه جارال پی می دا گریا کفر آویت من گوازیل تغمزه تباوی می گولی از گریا ما پاشا براویا ما بچو جارال کدی پی بچوما ایدی قدره که گوشگون دور بوم هر حال ده دلیوی ایدی اوک نکر گو بتنه سبیه و ایدا گره اوک گازیم کر گو ولا گریام گوت المخی گونا نالت ناخم ولا شو ای واره من دا جیران تنه بو تشتکی تنه و ساعت ما قابد بو عشاق و فیان دعوت پشکلین اجا دنگ بیش کتنا کوچ که دیوانا وجا عالم لواب جویا اکرام گوتنا دو کوچ که خاله می دا جماعت رونشتیه صوفي رسول خلقي حلبلوز بو دنگ بيج بو كلام بيجا رحمتي خالي مجي من وصا داي بردلي خو سرچوكا دانيا سرچوكا و دسي خو داي بردلي من السرچوكا رونشتيمه
Evi kelam goma carekim desi vekir muhabara xwara da serçokay barda xwa mi kelama Salih Nurego. Te biramin. و او جماعات كينيا يعني دسي كلمه دسي عراج اوكر وعالم كينيا يعني بچوكايا خو مدس بكنجا ve paşe az biçuk mazar و yani tüksüz bumzu simbele metine buji geleki davet hareme de kuçelim davet da bem çenet bun şanda payment açıma daveta hem klame daveta mitgo hem ji emin koşku divana dgotun ul gor axwa li tabi deng bejamin vaka vega ne sagu vega jezne de xazin niv deng bejma yani müşkura cilka xoşave der denge zaruki ji xoş denge mi xoş bu halka godari tikir Famstan haji tu diçi em bejin divan civat yan jem bebejin davet dama çedben haji tu çi tevlid dibi ticareti kelamı xat beji gelo az kelame davete na bejim bele من دفش كلامي ده ليه جابي كو داخوا سبه كلامي كوچ كو ديوانا دبيجم روجكي مالكي دوستكي من هجم برسكي مالا صبري جرد بيجن قلت شقات كاري كلاما بيجي مگو حتى كي قداروان هبن قداريا ما بكن اسكارم كلام بيجم سونا كلاما ناي حتى قداروان هب اسكارم بيجم براسيجي جابي كو دنگ بيج بلا نه دنگ بيجم بيجن ميركي كي عالم وعز دكا جماعتاوي هر يكي تشتكي دبجا او تشخرت بينا سكني دنگ بيجي قاوي دنگ بيجا خود كا يك بس جنمي من يك بي مصري من يك بي بامبيه من يك بي دواري من شيلا كام قول كام دنگ بيج سكني نزانه بيجي يعني دنگ بيجي وقت شي ام بيجن إلو الدنيا ده زير قيمتلي بتونا زيرة تهنا لي كسكي بازار ناكن ناكرينو فروتان تشوفكي جيد ده سيده رزيل به Yani her tür olsa gerek aşık yetiştabın, gerek müşteri yetiştabın. Tu ver aşı çavat beni iro am biji aşık ve maslahatle heji pırın an kemin Kimin ne vakaberine. Beri hinek ditirik jiber ku em bibejin te qalkir ya te got ve çarxı ceylan ne bu civat li kom dibi hinek dixwastin hinek tişt biyer guhdar bikin. Lê îro piçek dîtirik em bibêjin teknolojî gelek pêşketiye. Hinek jî evê bixwara hinek vê hêlê de hinek paştemayîn bi me re hêliştiya tu dibêjîn? Ne iştere tişekî bêjim. Îro tu dibêjî wisa rast de her tişt pêş veketiye lê ez dibêm xwezî hêjî ew zamanê ku berê ew zaman heta niha bi domiya bi meşiya. Min mejiyê xwe bi zimanê xwe, bi çanda xwe, hunera xwe, bi kultura xwe her tiştî mi diye şeberkê de dîtiye. Ew mejiyekî paqij dida meriv. Fikr û romana dida meriv. Gavê ku yê cemaetê xeber da ew kir gelekî tişten yani her tiştê me wanê kevlenarî diwan çîroka de vîro em filmê ku têne çewirmişken filmê ku têne lêstandin temamî ji ber wan çîrokê Kurdî nivîs hatine nigirtin. Temamî çîrokin. Ew çîrok tem civata de hatine gutu ku kirin. Başî tê de hebû, îhanet tê de hebû, her tiştê de hebû. Me dûr de hîn dikir. Dûr de başî û xirabî li wê derkê me ji hev cuda dikir. Çimkû dibe însan ji çi hîne camêriyê dibe. Ji necamêra hîne camêriyê dibe. Ev ya tiştekî rast e. Mamsta gelek spas. Em gelek keyfaş bûn. Hinek bijî dîrokê me girt em bijî biyara filîtê quto me dest pê kir. Car de em hatin li roja me îro hinek em bêjin hêla dengbêjiyê de em bibêjin kur tişta daxwaza hey û heman avayî li hemberî vê daxwazê rewşa kêm ya hey hinek te şîrove vekir em gelek spas dikin. Bernameya gelek xweş bû, nîqaşê me gelek xweş bû, axaftinên gelek xweş me kirin. Em carek tirî gelek spas dikin ji bo tevlîbûna te bernamê. Em hêvî dikin temenên hîn dirêjtir, hîn xweştir pêşiya te ve û hîn bernameyên xweştir jî em li hember hebin. İnşallah. Belê, bernameya awazên zêrîn vê hefteyê li Batmanê bû, ango Êlihê destpêkê jî me got. Li vê derê bername me diqede mêvanê me gelek bihêje hebû Salihê Qubînî ve ji hemû jî ez bawer dikim nêz ve dinasî. Carek dî jî vê bername awazên zêrîn de me xist mêvanê we li ser ekranê we bû. Em carek dî jî dibêjin heya hefteyek dî li xwe muqedde bin, li xwe gelek baş binêrin.
قندري لما بخيري الخلتي أنا ماي بين ماي أنا ماي المي ليلي دي البحر بقول الشايب اشتمالها ولا سناري بلي ليش كبري قلت انا ماي انا ماي انا ماي علمي ربيب قربانات ما شقاي ولا بدم يا الدنيا ليش شقاي والدي انا ماي انا ماي انا ماي علمي ولا جودي ببكي قوامني غوزل بلا من انا دحاب سوي وارت مردي مرش خلا سبارش كاش نافدي ولا لي وشنا يا بيتي انا ماي بين ماي وانا ماي علمي اخر وزي چوم پیشوانی چیوانا من گوم خودک از چوم دیار بر مرگ احمد اله بره دست گمنه که چه برام مقصده